دو د نوا تواهیا کردان ده بویرک چبو کو دل هر کسی خوش کر هر کس پک خوش بون و هر کسی پیروزباهی بلاف کر چمکی دو جارا یکم تیمک کرد لسر آستا دنیای ده وان تورنوو هر وکی کوپاین کوتین لیستن ده به تایبت ده فوتبول ده بسر دکبه تیما دهو که آنگو ناوی وان بازن چیا ده کوپایا کنداوی ده لبرانبر تیما قادسیه یا کویته د دول برانبر یکی بسر کد افجارا یکمه کو تیمک کرد به وی آوایی بسر دکوه به هزک اوقاس خورد برخصن کری کو هجماره کمزن آ جماوران جلی کن بو جبر کو لباشور کردستان لدهو که او ماتشا فیناله دهاتن لیستن لورا دو لباشور دسریده لحمیده وره لسر مدیا دیجیتال ده نوا کولانان ده پیروزباهی دهاتن لدارخستن و هر کسی افسر کفتن آهان جبو تواهی کردان بناف کر. Divê kêliyê de ne tenê lîstikvan û şopînerên futbolê li ser lingan sekinin lê belê çi kurekê li kîjan devera dinyayê kêfxweşiya ew hildajor. Tîma Duhok ango bazên çiya di maça fînala Kupaya Kendavê li beramber tîma Qadisî Kuweytê bi ser ket. دو تیما Duhoka Qadisî di maça vegeriya fînalê de li stadyuma Duhokê hatin pêşberî hev. Maça ku bi germî dest pê kir bi piranî dibin kontrola tîma Kurd dema û bi vî rengî gera yekem a maçê bi dawî hat. Lê Siyabend Egîd deriyê golan vekir di xuleka 66 gola yekem avêt. Lê belê tîma Qadisîyê jî piştî bi sê xulekan encam kir wek hev û wan golek avêt. Bêtirî 20 deqayan maç di navbera çûn û hatirê de derbas bû. شايف جاسم المطر لا لبری به داویبونه وکی گله که مارلون سانتوس د خولکا نوت دودیان ده گولا سرکفتنه بو دهوکی آنی به ویرنگی بون شامپیون اف جارای کمک و تیمک عراق و هرما کردستان و کوپای دستینه في طريقه من اجل احراز اللقب الخليجي الاول. کردین باشر کردستان به شاهیان پیشوازیا لوی سرکفتنه کرد. لهر دراکو کرد لی هنه به گاوه کی سربلندی بناو کرن. تیما Duhoka futbolê di sala 1907 ji alê sê kesan ve hate avakirin di nava salên derbasbûyî de tîma Duhokê karibû ciyê xwe di nava her çar tîmên serkeftî de bigire. Îsal jî bû şampiyonê kluban a Kendavê.